BFM. Sanibonani maswati lamahle i-BFM radio station umbongo kaDlamini Sibongo lapha ke evula indlela ngiyakuthanda nje ngicela ngikuxolisa ke balaleli base BFM kuthatha isikhathi BFM ukuthi ibe khona umlaleli wami tindzaba nje ke letingetulu kwemandla ke kwatiza ukuthi phela iBFM ke umlaleli isese station lesisaqaqametela tingcinamba lesiyadibana nato tinengi kakhulu ke namhlanje nginiphathele tindzaba letimnanzi ke letiqhamuka lapha ke eTulu eMlindazwe kunemcimbanyana lokhona lapha ke eTulu eMlindazwe timbokote muhlo tisitshelile tathi asike sithathe tinkinobho sibheke ngakhona ke balaleli bami ngicela nje ukuthi nihlale phasi ngisazama ngalana ukuthi ungathi ke buqopho balapha ke eTulu eMlindazwe ngidawuzama nje ngato tonke indlela ukuthi ngigcine ngitholile ngifuna ukuthola kahle ukuthi kwentekalani ke lapha ke eMlindazwe wena ke usesehlethi ngalapho ke usabambena ingoma engidlalela yona ngiBFM ngingumbongo kaDlamini ke hlala kanjalo ke mlaleli wami ngiyeta masinyane. Ngishito ke balaleli bami ngathi ke ngiyahamba ngisawufuna buqopho balapha ke eMlindazwe ngihamba ngiyaphola ke already sebuvele buselayinini. Sanibonani Nkosi sinivusele BFM. Yebo Nkosi. Ninjani Dlamini kunene? Siyaphila Nkosi sivusela nina. Siyaphila nathi bodi. iBFM iva ngetimbobodo emhlo ukuthi ke lapha ke eTulu eMlindazwe kuyabungazwa lapha abantu bajabulile. Bongathini mntwana Nkosi nasive senkundla semhlambanyathi sesivele sivule indlebe sithamele kuva ukuthi eMlindazwe kuphithitela ngani. Cha Nkosi sengithathe nje lethuba Nkosi ngibonge kakhulu ku-BFM sethathe lethuba ukuthi nayo ifune ukwazi ukuthi mhlambe eMlindazwe namuhla ejutana nenkundla kwentekani. Nkosi lokukhona la ngimi Jabulo Dlamini bangitaka ngasibopho la ngenhla labantu labaningi bangathi kanjalo Nkosi ngithathe nje lethuba ngathi ngibonge isizwe saseMlindazwe kulokukhulu lesakwenda empilweni yami ngekungethemba singithume singende uqopho. So ke lokukhona kakhulu ngibona ukuthi namuhla Nkosi sihlangene nje besihlabe inkomo sive sadla sive sibona sasithothena nalo nje solo kuyadlalwa kunetemidlalo lapha uyadlalwa live lonke likumshophe sehu maye ngilokuhle lokho siyabonga ke Dlamini kunene tindzaba letimnanzi letinjengaleti ke lokhu ke kulisasasa lelihle kakhulu ke kithi thina basenkundleni lasemhlambanyathi njengoba nje umisebenti isengaqali noma seyiqalile singeva ngawe Nkosi ukuthi yini nje tingcinamba lo setibonile nje usaqhubeka nekusebenta ngoba sazama ukufuna ngalelilanga lapha kukhethwa sangayitholi ke ibuqopho baseMlindazwe. Namhlanje sesifolele lo thuba sesivele siyashwambakanya nje ke Nkosi ubongathi nje tingcinamba netilokotho netindvo longatifisa nje ukuthi utawusebenza nesive saseMlindazwe noma ke senkundla semhlambanyathi ngakuliphi uhlobo. Cha Nkosi lokukhona nje lengingakuchaza mhlambe kafishane esikhathini lesikhulu kakhulu mhlambe lesembe naso nebantu. Utibona nje inamba letimbalwa ngokuthi sive saba nenhlokohlo kakhulu ngekuphumelela kopake lokukhulu kakhulu ingcinamba ngokuthi ngiyacela nanyalo nje lapho etinkulumeni tami bebokona umsakathi bongangiva ngikhuluma ukuthi ngiyacela sive ukuthi umsebenzi lomkhulu kakhulu wenkundla noma ke wenza uthuko uyudzinge bona abantu babambisene bonke. Mina ke ngimusha kuleli tiko lase enkundleni lapho bangithume khona. Wethemba ke nekubaqela phela ukuthi
umkhosi wethu sonke uhlatshelwe bonke abantu asibambisaneni sichube umsebenzi wethuthukisa live nekubabonga phela ngoba nje basowushito ukuthi ekuphumeleleni nje basotholele lithuba safunana wangifuna wangangitholi sowushito Nkosi yami saphumelela kwaba kuhle nje kuyabonakala ngoba thina besinathuwe ema-polling stations babonakala ke lisasa sethinza into timbili ukuthi awu indloza vele ihambe embili ngesheya nangesheya kwase kuyabonakala ukuthi awu sive sikhandle kuhle ungiphuma Nkosi yami usathinza nje na indzaba nayo indzaba maphoyisa kunaleke sike sathola ke indzaba la yanati kokulahleka kwetinkomo bongathini nje siveni sasenkundleni yasemhlamba yathi ngoba kubonakala ukuthi sive sasenkundleni yasemhlamba yathi sithinzeka kakhulu ekulahlekelweni tinkomo kuye kanye nanasile silanga enhla kwethu bomakhelwane bethu emangqongqo sike sathi nje hlabahlosi kuleyo ndzaba leyo yokulahleka tinkomo ke nali lithuba selitholile dlamini kunene naloko ke namhlanje kulilanga lakho lekubungaza kepha nje namhla sebesibene nelithuba lekukuthola sesingede sakushiya kuloko yebo sakati cha kusho nje Nkosi ukuthi awu embeweni kuthiwa embeweni sele ngiyachiyela nabafuna amaswati emaswati ayakhala kakhulu msakati lengutholile ayakhala kakhulu msakati emaswati akhala ekakhulu ngoba uyabona lokho ukuthi tiyahamba tinkomo kodwa nasethambile tinkomo titholakale mhlawumbe inhlanhla ababeti access ekufika tinkomo entawo emaswati noma safike ngale kucela nje bafana bembobe ukuthi usemane basibambise kakhulu lelo hlangothi nekusho ke phela umsakathi ukuthi enkundleni yakithi nje mhlamba yathi awu ngaba kuhle ukuthi Nkosi yami nathi sikhombe ipolice station kakhulu uJordani nangalanga ngithi emaphandleni utawenda ukuthi nebukhala bunciphe kakhulu ngoba na unganaka nakukhulunywa ngemphoyisa lemango umuntu mhlambe lo ungenteka ukuthi sijwayelele mhlambe ukhaza ukuthi akasebenzi ngalendlela nawo ke ngokuthi phela umuntu lo sebenza emsakade angatholi lutho imbasha ukhaza ukuthi amandla kawafaki ucela nje mhlambe isosive na uhulumende wembuke ukuthi amanasi awukele manje inkomo setiphelile awutubusathi ke ukuthi ihamba kanjani usaka siyabonga siyathemba imibono yakho itawuvakala ke Steven nabantu bembube bawusita kakhulu dlamini kunene sibonga kakhulu Nkosi lelithuba lelinjengaleli ke Nkosi ke siBFM sithi asisho Nkosi ukuthi siyawubaliphela endlebeni mhlawumbe sithungatha ke tindzaba letiqhubekako etinkundleni noma ke letiqhubekako emimangweni ukuze sibone ukuthi sive sithuthuka kanjani Nkosi sicela nje ningadzinwa ngithi ningakhathalwa ngithi siyawubona kuluhlupha nje sifune kuva ukuthi ngoba sive sasikhetha mhlawumbe ngalelo langa besenda emakhetho ngalelo langa siphumelela sive ecedzeni likhetho sas-update sasitshela ukuthi cha iBFM yawuzama ngato tonke tindlela tekuthi lethe tindzaba letikhomba intuthuko noma ke leti aletha sive noma letimnanzi njenganada namhla ukuthi cha sive sasemlindazwe ke besihlangene simunye sithokotile kakhulu sikubonga kakhulu lokho kwenkosi unyawuthi nihlale nilule indlebe ngeBFM yebo Nkosi nekwengeta nje emlangeni kusho ukuthi awu nami ngathola ithuba bafana bembobe ikakhulu ebunya ayelefike ngoba athuba basithisefo bakhala bayala kuqala ngaleyo ndlela nangaleya kusho nje ukuthi kuto tonke letinto letendeka la bamane basibambise kakhulu nako ke phela kuthuthuka kwelive umsakati siyakubona ngoba nje nami lana ngifike nje abantu abadala lapha belive nabo batsenzela bafuna umbuthwano awu abo befike bafaka sandla bakhosa sandla kimi kusesole esikhulu ngoba ngasilalelana sikhuluma lendaba tentuthuko kuyasho lokuthi amaswati lamanengi atawusitakala umsakati siyabonga Dlamini cha siyajabula Nkosi sibonga kakhulu Dlamini kunene mave kutibongela neyokuvalelisa isiveni sasenkundleni yasemhlambanyathi ngibonga kakhulu nje kakhulu mhlambe indlunkulu yami la Nkosi yami emlindazwe ngibonga nje bona kakhulu bozwani lokuthi bangivumele pheze ngibonga kisesilife kusho ukuthi awube kunene ngiyabonga nabakithi nalo lo sonke isizwe salamhlambanyathi
ngemandla noma nje ingwenyama yasho yakhuluma igama yathi asithi lo ngweke-ke ungenza indlela lento ehlukene ijima ubambisise lawo ubambe khona kusho nje ukuthi nami ngiphume ngamandla konke ukuthi ndakwenda konke hayi ngoba mhlawumbe ngibukeni kuba nje ukuthi phela angeke ngisale kwakhiwa kwethu ngenkosi ikhulumile nasibayeni ekhuluma lamagama besho bona ukuthi vele kuwo wonke umuntu ngemandla shothi-ke nakwakhwalive sonke masifadakithe mhlabhanyathi kunikhuthatha nje konkosi ukuthi asifake nemandla kuze kuthi-ke konke lokwenteke la kubonakale kusibane nokuthi-ke phela sibonakale nathi ku-political map tonke tidzingo tethu mhlawumbe sibonakale mhlabhanyathi sitawuva nalabadala ephalamende bashayela imithetho siyijabulele sipheze sibathume sisonke sikanye kanye ngubonge kusakade kakhulu naleli thuba lesengilifolile osami ku-BFM. Siyabonga kakhulu Dlamini Wekunene, lube luhle lisuku ngalapho nisajabulile niphephe. Siyabonga ke balaleli ke be-BFM kuphuma lapho ke injabuliso wakadlamini bambita ke ngasibhobho lapha ke eTulo Mlindazo sijabulile kuba nani ke balaleli. Siyabonga kakhulu Nkosi ke sithi ke inkosi kubusise usachubeka nekusebenta ufake ematubane kakhulu ke Dlamini Wekunene. Siyabonga Nkosi, siyabonga Sipho. Uphuma kanjalo ke sibhobho lapha ke uluke eMlindazo mlaleli usithuthela nje tindzaba letimnanzi kakhulu ke bekungiloko nje mlaleli bese ngiphathele kona siyi-BFM sijabula kakhulu ke kuletha tindzaba letimnanzi njengaleti ke mlaleli ngingumbonga kaDlamini ke lapha ke evula indlela General Tila la ngithola khona ke kusezone 2 kaZondwako ngisatawu ke ngihlale phasi ke ngibuke ke ukuthi ke tindzaba sithi hlela kanjani nabo bucopho bami kusukela la kaZondwako kuyawuphuma eTulo elunzi ngoba vele ke mlaleli ke lithuli ngathi selivele lisukile na ubuka nje ukuthi sekuqaliwe ke kuyabongwa ke nemisentshetanyana leyo lemincane ke seyivele yendiwa iBFM intsanza kakhulu emakhaya sithi ke niqhubeke balaleli ke nisishayele ke iBFM na ungabe kukhona lokubonako ukuthi kuyayidzinga sive senkundla samhlambanyathi inombolo ke ilula 76 400 925 noma ke kukanye ke ubhala phasi lapha ke umlayeto lapha ka WhatsApp kuyona inombolo 76 400 925 noma ke uye kanye ke ushiye ke i-voice message siyawuseke uyaliva liphimbo lakho ke liyaphuma ke emsakatweni BFM sinesikhonela nini abalaleli base-BFM sinithanda nonke ngumbonga kaDlamini ke ngiyokushiya kamnaleyo ngoma namnandi lethi qhu ngumbonga kaDlamini ngithi salute ngimthanda nonke emakhaya.